Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Central Executive Committee hakat nok pais ngi jong ka arpo artre unaitung araja arpusan kalau one eye dak dorkas hau iti mondal u menteri berikmi yakatanat company boarding electric halor ke jingsha le ben ki trained Home Guard Volunteers da Meghalaya Energy Cooperation Limited MEECL. Ka organisation lingba uba Donbok Dakar u President ulaong baka corporation company kam ya ka enhance duty allowance shaki trained Home Guard Volunteers kabala don hagi jingpen bana ka tanat civil defense but Home Guard ka sarkar jilla. Syuk ke organisation kala kedau banalor ki kam baki hap pendap ki Home Guard Volunteers ki hapan apa hara namar ke jingbam don ki security guard ka tanat MEECL. Ula pentep bau menteri berikmi ya katanan hakaji ekran bat ke organisation ula kular ban bot dien bat ban sim kia halor kene kajingman kendu kujungi kadai halor ban implement no ya katulok jong kini ki train Home Guard volunteers apo jong ka Meghalaya Civil Defense and Home Guard office kani kadai bentang yu jong ki kam EECL mo kam dai ri ka ki civil defense katkum bagi hadin iyo kini ki documents ki ba per kini ki circular kini ki order kini ki notification ngilap ba hadu menta kini ki volunteer jong ka Home Guard ki ba try hapo amisel kimyo rekat pun ka bala implement ya katuka introduce proposal lane ya kataka highly skill plus ya ka 10% ka high risk allowance but she spark ya kaneka washing allowance tengi na kalian kajongi ni lakai de kecing to te kalau gaji kendu obostunat bana kalian jung par minister ula pan kopi ya kaneka wages ka dor jung ko wages te ula ai ka commitment shim ya kaneka initiative ban pengkiu ya kaneka tulok jong gini ki volunteers kandi hangni kumpan kumsai ho arterik atau laiterik umi arcara usau kebuat jong dari tet jong MEECL ka kumsai baliban menteri kam no iya kata wages jong ki highly skill hangni kala thoma high skill category plus 100 washing allowance and 10% risk transferable kabomuk kilada ki pun kiyo kini ki kena bijongi ki patre hatu ka civil ka volunteer kinyo syutang apo sawaja kini ki arpo tam ko ba ni pa nomor ba ho nyen kan de ko ba shai mentala saubos nam man ju thu yo pi ka MEECL hapo kan ka department jung kini ki volunteer ke claim recruit ka idea bangi wan ru nomor ngilai ba kini ki volunteers haba ki shimti ya ketika kam jong kita ke belum regular ki ba se yo ke ko ba prapo nyu ko prapo aja te ni ngomai ko sarkar kan ne yu ba pensiu ya kini kataru as parul ban pentri kam ban implement no ya kini ka an ki ba kilale ka ba kila exploit hadu kata tanda kalian jong minister ula ai ko commitment ba shim kya ya kini but hakini kisi khot odut but lashai wong ba kini show meeting ban ya kran halor kani ka ba kata ka den ko ima kani gatung mental kadai halor ban kiu tu ba kini ki civil defense kita lani kita volunteer kita try haputa MEECL te ka bamenta ka ba ar kadai ka ba ya kran ya ka mau senram power distribution habai dei ka mau senram dangshan ki kanhon ba pher ba ki shnong mong tu kila ikundu minister or minister te ngina kalian ko jungi ni survey ngina la de survey ngila ngam jelio bat ngila la ba kani ko franchise lani kata ka fet ko ka pensa ram kapakam patsio syak MEECL kumbalai ko klur tengin na kalian ka masingi dawai bu power minister ban file FIR persya ya kanika company but kadai ban ka hagacin lam minister CMD bat ka MEECL kidai ban shimti no ya to kanang ban la ban penwandor no ya ketika mau dalam power distribution taba hadu menta ki ba pro ki ba nong nong to nong ki yang ki ba pendem kam ya ka power distribution kadang kumba approximate hadu rahaja te ni na kalian bajungi ni penbor bat ni kentu ya ke union jong ka MEECL dan nang ta ya ki seng balang jong betu kathan ki MD ba kin ya trailang ba kindawan ang sokar ban kini no bat ban penya yi de ka MEECL nomor ba ka franchise kala le ka pending ya ketika bisa
dan kalian ko jungi ni stress kata but ni yai ban ya kan dia apa ni kentu kamtab ya union kabade ban pressure namar ngila ya kentu iki engineer jong ka MSL katu kan ni kiong ba kilong capable lada kiyo ya kata chance gila ban taka idea kiong ba rafi lada ki invest arpun lah kita lah mengener pen mix hard interpola kan ni kat lada ka dot ke jinglos lai pos 10% ru kalian berjungki kini yai trade pat kin tuan don ban net kan em ya kan MSL ba kalian berjungi yang ba por mustang istas ba kuno ya ka fet ko ya kan pendu foundation hasor andre sha nong bundong kamtam sha mena kan dam siang kadang mi news ba support nong somok iban gitu di BPL siang ki ba snat sorkan andre hantor akiu ki belat pot kini kita te nilai keren ba por minister ai ko commitment pala don kum kata ka jing kiu ku par kata kabil subaha ban lemi ki asli ko ki ba hajan jong gitu ki power distribution lane kila ban lingba ki kanhon jong ki snong gini kita kila punya kan dokter minister dulu lah saya Mumbai ke FIR kila ada ai kila budien ni kuntai ta henry ya ka ban simti pan ya kan ka mausana power distribution kin khot di kebriu kita dan mentah hari ini MSL makin pek dikinu kita ki lenti kriteria di bandai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya